خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Roswa bolmoqlarından utanıp gözlerini kaldırıp bilmediler. Şolarını nihayette ulu xarlık basar. O tahqiq şolarını olal dünyadaki secde etmeye çağırıldı. Özleri salim halında. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. Pes koyun meni oşa Kur'an'ı yalan deyip aytyanları tiylikta şolarını bilmeyen tarafından gereftar ederim. وأملي لهم إن كيدي متين. Oşalara muhlet veren tahqiq men tedbirim nihayette muhkemdir. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. Ya da sen ey Muhammed şolardan kire isteýäňmi? Pes şolara taawun yükünü götürmek ağır gelir yani. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. Ya da şoların yanına gaýypdan habar we wahy gelýärmi? Şolar şondan hukmlaryny ýazyp alar yani. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. Pes ey Muhammed, inni sen bir az muddet sabret. Ve bağlığın qarnındaki Hazreti Yunus aleyhisselam yani bolma. Vakti ki şol perverdigarını dua etti. Özü de nihayette gamda bolup. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. Eger şoň perverdigarının medet we nusraty şoňa yetmedik bolsady, elbette şonu bir 30 meydana taşlanırdı. Özü de melamet edilen halında. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. Pes Hazreti Yunus'ni özünün perverdigarı ihtiyar etti. O şonu salihinlerin cümlesinden aylandırdı. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. O tahqiq kafirler yakin boldular seni yaman gözleri bilen taýdyrmaga. Wagti ki Kur'an eşitlenlerinde. O aydarlar tahqiq şol mecnun dälidir diýip. وما هو إلا ذكر للعالمين. Ve bu Kur'an hiç saat däldir meger tamam ehli cahanga nasihattir. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. El-Haqqah diýdigi kıyamettir. ما الحاقة. Nämedir kıyamet? وما أدراك ما الحاقة. Ve näme zat bildirdi sana kıyamet nämedigini? كذبت ثمود وعاد بالقارعة. Semud kabilesi ve Ad kavm kıyameti inkar edip yalandır deyip ayttılar. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. Pes Semud kabilesi bir ses bilen helak edildi. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. Ve emma Ad kavmini nihayette bir qatı soğuk yel bilen helak edildi. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. Allah tebarek ve taala şol yeli Ad kavmini musallat etdi. 7 gece ve 8 günläp iýiz be iýiz. Pes görersiň Ad kavmini şonda ölüp ýykylyp ýatanny. Goýa şolar içi boş hurma agaç ýany bolup ýykylyp ýatandyrlar. فهل ترى لهم من باقية. Pes aya şolardan hiç bir galanny